Oyaa, TVgh. Pada sini Eventually, you may do so. Call Actors Guild, Actors Guild, Asante Radio. After which, film producers. Actors Guild, do by we are. What's the master man in the same double pack? I mean, found it. Very much, Asante say, on your own word in Panta. Filled with all manner of characters. You approach life full of energies and advise rather encouragingly that there is light at the end of every tunnel. Your departure has left us a vacuum that will be very difficult, if not impossible, to fill. But who are we to question God? We can only advise all and sundry that we need to love. We need to love and only advise. There is absolutely no need to have, inherit, or keep enemies, no matter the situation. We would love to have you grace our scenes and meetings with your humor and pieces of advice. But the Heavenly Father loves and needs you to play bigger and vital roles in the next world, to which you have taken the lead. Bishop Bernard, Demerfedue, Mami Nyarko, Yamanantiye, Bishop Bernard Nyarko, rest in the bosom of our Almighty Maker until we meet again. We say, Oninyame Elko. Thank you. Car number JR 7919. Please, you have brought somebody, the person wants to move. You can take your car there. You must say, car number. This is a tribute from the Film Producers Association of Ghana. 5-5. If the film industry were a nation, we would have called you our contractor. Once again, death has laid its icy hands on the film industry. Even though it is envisaged that everyone would exit this world and join his or her maker. However, there are certain times we wish this either be delayed or reversed. Our brother and colleague, Bishop Nyarko, as you were affectionately called,
by all Ghanaian movie lovers and film producers. Susun Oyaa Suro TVgh na ohe enne ade kese ato kumowood yanipa enne oba be na Nyarko ayi no wa hu ade na ekoso Yakopon shira obi a Yakopon shira be Nyarko fans amu wiase yewia no obi a oba wiase no ade oba ye na hye Ghana fo di munyam ade ka so obi celebrate no no obo Ghana o se ye body di wa be chira ya beka se kuo be no free so Ghana no free enti yenua no wa hye Ghana ni munyam esi a ne ntimi ka se busuafo kro nso yeso ne ne ye adwuma anu ti ne free kuma se ton se ya ba se ya beboa ama busuafo apepo mani suo se busuafo ye okay dia yeso ya okay so mo nye okay a ya nye okay na me ba ha no ra ho me ko hwe mi ya no ba ho se wiase no nipa se hwe wo wiase a e wo so respect nipa susun movie industry no match e pan ade kai Bernard Nyarko abra obehwe ni muna eda ho no Bernard Nyarko obi a opanipa wo so batom adwuma ni so wo ye bra panni wani kire me nti mejibu ma no on ya me kire no ala wonim kasa otu nipa fo ohu se di Nyarko no otu kwai a be fa so be hu Yakopon ewiase ye wo no heaven bo nsam jam se owi obi ani bi okọ me ko hwe me hu se akame a meti ase wo se me so me ye makoma ho adwuma enti me nua na otu fo se kwai a me fa so a me hu Yakopon tedon ya de a me de kai no me ko hwe ni we na me su sa ma hwe na kasa bishop so obi a unti so no bi ko unti so no bi yi ono ye de a on ka hwe o so ye bema enko ye bema tintin gram ho chen na ko betima bo aso kana on fiu we see say emu no ko he ase wo sore ni kre ani je minti be nka wa ha me say na se wo ko hwe ba ko hwe bi aso menua no ewo ya je bi a ko hwe ade ko ase obeka aya wakomam ani ha wa adwe a odi hu nipa na oda ho no no enti eno je minti me chechirim say oda ho wa mu no so wa sero ani je mfo bi a ho ena ade atokumo wood for mani edi asem outsiders for ni Ghana for bi ahwe edi asem na wo ka chi omu ka chi obi ase Yakopon chira bia wiase ne wo no ye mfa wiase nko ba bia se wo ka se wo fi wu a won fa nko se won fa stardom nko we ya ba Yesu endi 1 month 2 months ye we fi no enti aka ye na ti ase ye ne kra ho dwuma se se wu a ye be Yakopon se ne fa so akọ okay ye da se susuma wo fedua ne ne kasa ye Oyaa Suro TVgh o se ne arahosem akan pa adi a o de kai busha Bernard Nyarko nyina ne se otufo even no mu betwa movie a ense bo hyenku a o kasa ema ye ka bi enti adofo ye be hwehwe ye nnuano mo artist ni bi na omonso ye no omonso adotwe yensa ka nya baba ko a ono so wo kuma wood movie industry ni mu ono so aba Bishop Bernard Nyarko na yiri bi enti ene le ba betwetwe nkomo na ye hu ekwan efa so a eyi ni sikoye binya ba ko aba ye jawo na ho tse ko na nso o Ghana movie industry Bishop Bernard Nyarko wuri mi ye pa ni ye pa enti na wo ba ya sebi na mu no eda ho no ede na ho fasi eyo me wa ho pa me wa ho na ada metisi wo comment mi anda me ba de we ani pagu ase no o kuma wo for my yard mo nyina beboa obi anyi like obi anje ni mu ma be bodu suanu ti areho oro ahwa man ka benya kra kuma mu nkosie funu debi adenti me ba do sit down Bishop pa hey ewiase won areho me ra ho o movie industry when Bishop ehia o set so da ba cho debi adenti na wo hia like do sembe hia no oyare da ho oyare no oyare da won men hia na anye unu musume ye kaka me ba try e o te say o set papa ni good and o serious so act a on fend agro so na like obi a and so respect obi a like nsem go sana me Sandra etie for her abuchefo nyina her
ene wa ba bishop na Nyarko na yi aye ne da yesi no omo hwe na di ase na obeka kire mo mu becheche mo re na maka kire mo so obi an hyede nyina di ato ye ni Ghana etinya hyede na enye se hyede ne bon pese ye fa ne kran se ye ma ye ba bia okobia akra me dem wo kan no. Okay, any other say ye ni nya ba sande ono so kuma movie industry ma wo twesi ni yi pa na ka say se no si ka papa na sem ho yi pa but ye man ya ko na ye hyene dene ye hye kuma olufu nyina adu da wase bye. This is an extraordinary actor award and yede amano. Papa na ho tse Yamiada Roma ye pa se wo bo ho ban de coronavirus wo bo ho ye bo ho ban Papa ene breche kese bie ato from Ghana hapa eye kuma movie superstar Bishop Nyarko ena wa bana yi ase o ba e de na hu to say awo be na udifa hu no body no me das me din de odi for pokobna em sem ne papa na nante more than 7 years enyina na wo industry na de mi hu no bena de won say the way a osipenka bomu ene wo do eni gie ekurahye de ne we aho ana ochechire ne we na oyobia onye pesemi nkumnya ade we muma ye nhya ne nso bena de ade a onu ne ye adwuma ana onu ne ye ade ne sika bedi wo ma onfani na ode wo de be ma wo de esefata wo de be ma wo na wo yera de so na se ye ne yeso a onkoja ba bi nka wo kira asem obeka na adwene de akire wo na wo kire mu akire se ade no mani nsi bi and in fact odi for pokobram bedru ahomache be fo krok masuama mini so asa because ka bemma ni monyamfo si bemma tintin gramo bemma se yo bemma wo sipi no sita bemma se wo de domo ni mu a unsuro bemma na basa ekọ animu kọ akiri oh ene weche kese na aboye na me betu se me papa da hono me di for de enso wo me papa ye nyina na otu yefu na woni ni hia nko ade a de wo se owo no ode beba na me wura hoye se papa da ho na ye papa ntimi mpega nensa de we osikasa de we ositu nensa de we osi preachi de we osi hyenkura na me papa da ho no ma I was shocked. Papa say bray wo bretie mu aye ko fa emu no akoba bi ko kusim o fans show obi bere show e dey na omo a omo hwe dey na be kan a kire mo mo be cheche mo hwe me ka kire mo nyina se nyina ye ntimi ma ha enti omo a omo ntimi ya ma ha no omo ntena fie na omo hwe television a ye ni ankase ye kasa so television bebre ne etwagu na onyame a onyiva ati nipa no onwene nipa no sa nyamna na yiva ati nipa owo ye nipa mfaso ho enti you matter what dia wo ye bia nyame tamre dura obefrɛ wo enti obia hwe ne ho ye e wo covid yi mo obia nhoro ne nsa na onkata na no na onfa ni die ma no ade titi wo hia se bishop pa de me ni hia na nyame adwuma ne nyame sam de papa no onyi mfirim ba bia wo chia no odo ba kwa kusi enti mesre me fans ne adofo melakfo kumawufo stars fo nyinara se ye nyina nkamom yenye baako na ewiase yenko ba bia papa that's nyame show ye mamo ya konse sama mo hyeden e hu sa ya tomoni misra mo onkokro mo kakra na mo kosi pano na mo kwane echi pepe that's nyame show yensa ka yenwa ba baako kumawu superstar kasie pa ye colleague ene colleague ofie bi wo Bishop Nyarko yi na se colleague ye mo akwa ba minu ya Joshua na ho te say nyame adom no ba se covid wo bo ho ban kakra Kristo nti ye afam de ene colleague ade kasia tomoni eye kuma tutiri kuma movie industry ene wo Bishop Nyarko na yi ase isi a woda fom sisi ye papa ene wo ba ya wo sembe na wo hu body no esif ekoma meda se na ma chia wotiefo ne wahwefo nyina de metimi aka nyina ne se okra no ene ade hia de Bible se me enwene honam no enti ni nipadua na da ho ne de se be media me hu ne se menua no na emom okra na ayekọ agya ne nkyɛn no ene ma manige ho se menua no ati onyankopɔn sanifa so kosi se oye de osoma na adwuma emra ogya ne sini dwuma eto ho
enti nipadua no de ye de memfa nipadua no enka asem na mehwɛ de wɔkra no eko. Okay. Papa, colleague, why ye adwuma na che ene wo mehu se wo ra huye pa. Wo ni bishop ahia pa metari movies. Di asem na bishop kan na wo ko hu ni mu no. Di pa na ma uti ewitie no so asem o kan e kai. Me kai se oyare ye ya ne ho to no yi. Na wo hye ne nyame adwuma na se metimi aka se I was the first person of frame me. Kosi se de na me se ben no nti oye so obeyi nani asim propro ansa no akwa bonten na obumi bebi o se entontom ko baabi na okoye no ohunu se enipa keka o nsam bom na entontom hu se emse eho na awakọ no enipa ni agye ne ho na obeduru ye no obo ne maame amane se maame me ko baabi sei na me ko ye no se de nipa ne si bom nsam mame no we kire se medimu ena maame ne ka kire ne se enipa nsam bo ana ekoso no enya yi na ye yi waye e kire se hwe ho yi ne nipa betimi ayi wa firi asase we so ko se wo bo ne nsam no kokoroso no nkwa de anka obe pa usuma ma okun enti we kire se e wo se oya hwe yi we ya de a atomitirim na wakasa kosi se hwe ho ye woni pa ho na hwe ho ye wa braba obo ho enti minua ne de wa mame asem a metimi dia bɔ me bra aka nyame onfa ne kransie ye mamo hyede pa ye mamo ya konso o fanse hwe bi wa buchi bi wo Ghana ba biyala enedi na wo ka chi mo de becheche mo so wura bra mo so tifie de me ka kire obi biara ne se ye nua be ma no onwui oda so tiase otiase kosi se Bishop Nyuma pa obeye ye ne nsem a obi ja na asase we so no will always reign in the system. Okay. And minim de obeka se bishop on kai bishop asem sabi wan kai kura no o se boa me wo bra tiase metiase e ma minnu ansa na oboa ansa. Such a wonderful message we kire se nipa bibire bia wo hwe yen obi afom afache no ewiase yamfa nkosi hwe yamfa enko baabia Bible so nya wiase agapade nyina na ahwere wo kra mfa so pa be ne wom mama ma yam pre wiase agapade ho nkunkum ye nuanom enye ye nuanom ade bia ensem fata ai wo sai se ne me wuti pen ne me ena ye den ena me nua be ma ne da ho no enti no edien ene ye yemfa sa akonya we so ne yentwe ho mfiri akwambone ho yensere awrade na ono mo aye ma yenkwatenten era se colleague ne kase colleague nya mi shop ya mamo ise uyo wanyina ba ene Ghana for kuma moving mu diare ho ene breach bi ato oba bishop na Nyarko yina se die na wo hu afa in fact me nua be ma ya ba yesimu anu na dwobe 12 o'clock aye kuma wood stars ye nyina in fact ye bedru ha se no mo no mani po fie no so na me mo sheme wow nti tabo mo bie so mo ma kwan se kuma wood eti me behwe in fact wo ya me ra hoy no go wo Bernard no na wo se bla ewia se ni pasahwe ni pasahwe fact na ya ra ho papa ya ra ho ankasa kaya kuma asem na wa huye enipa Ghana fo nyina na mo ra ho kala woni bishop wo ye adwuma bebrebe wo ba movie industry match woni bishop movie be na wo kai no ma wo kan se ma na wo hu no body da akai me movie me ne be na the cha movie bebre me ne sini bebre but na dey am china ya be ka say sini me ne be na de ye ya me hu so da ho no me ra ho ye say enti me nuai ana me ne ye sa de we na no da ho no eye sini bia yo fight me ra ho sini be o kai title sini ne din am sa title ne ye ref sini din na Bernard oya so de betu kwan na me ye demonstration etia no ti me ye demonstration tia no no oya so de betu kwan se no ko kipu me o kidnap me e no ko ku me
In fact, me reference Nedi. Kare Kumasi, Nyarko. Say Ghana for outsiders will be a share no life. And then I will catch you. We say tomorrow. The American say me mo Nyarko. And I kasa su kuma wudu na dai. Ye ma ye kasa su yo Nyarko. Ai, adia ya be hu na han ne say ya nchichi ye bra. In fact, e ba hu se me nuane da ho no. Bra. Awe hu yi. Nipa nsehwe na mebo kala mebo bishop the fans for abuchina komusu komo pe body ni picture kakra be say enye allow sa ye no kre body ni die enya de be mo bia atwa ye kra be bi o di kan de hye ase say omo ma ye ntwa body no ye ti ase but ye ko hu ye nua no na ye nim de no kase oyare no kase o me ye mehwe no na ye nim reason ti an o ye but ye ko hu ye nua no afenu ya ti ase ati say body ni kwase kwa bonti afenu ya ti ase mamu ren ho me mamu ya ko mamu hyede ma wud sa enne adikasi atomoni ebi na wo ka chi otifo the make an say ye nyina ye ma ye ho hyede na o mu nso bi ma ye se ya ba ye be ye kwa bosiefu no e wo ni kro eye akuapem obosumase atemuzafo so mbetu ayiye da no ahyeda ti mesra adofo ne agya dabi mesra adofo ne agya mfo se e don mate se ye ayiye no omumra mate so mse ayiye ne be ne kumase omumra mo mu mecha me ne anya ayiye no e ma ne nye fefefe na de make an say wiase se nipa ensehwe o ma ye no ye ho bena de ye futu bi amma ye ho ye ba hu se me nuane da ho no ekukwa emukwa kafra mama kafra bima oyako ma hyede why ye da se ye ne kale Kumasi ne ka say asem na rehuyi pa in fact se ne wisi sunu ye ma mo hyede kuma wood for why ye da wase nya bema ba cho ma me no nkasa kakra wa bema na ho te se bibia wo ko ja me hu kuma wood movies bibibi watch movies pa enne munipa ene da from Bishop Nyarko o pa se na rehosem si etie bro say our home onso be he artist ni nyina ne adofo mu nyina ba ya obonso biara ho because ya papa no ye ninna say ko be free mu akọ as soon as this time so what I say but nyakopon no na mo no so na eden na eje nti no ye nyina nje che ho re na ye nkope na kurabe kama na I think say bibia be okay we are actor say only Bishop share act da yeah one na actor and sembe na okan ye na hu ni body say da wo etimi aka ase ama wo ra ko pan Bishop Nyarko nko me papa no na kwala me sa yeah me na nante for years and nante kakra continuously be 3 years na tebia me na nam so that say ntino me fini de bia fi so free me de bia me fino so that say me tin say o yare a fine na yentumi man nchen nyina no me na me fino so ho Bishop nipa obetu fo so that say we nipa o kan okre na adwemba yi se obo na adwen a kire wo eno nche se bia opakasa na se yi sa but sa no otie okay papa we say you gwanbwa so say edi emu kwa kusi e dey na o catch your fans for sure Jamaica cho bibia ne say nipa bebre nya kwan ma ha but obia no dodo na ado no obia nhyeden ya papa no say me din ka kan no nyakopon no na ma ono so no nim de oye ye eno oye nti no papa kwa ye mompa ye mfanta na chi se bebia okọ no nyame mfa no nsi bebi pa tere be ada chi bi nyina be den ye ne be hia ye ne bi bebre be ka o minya be ma ye da se ye da wase ye mamu yakọ ye sama wo hyede minya be ma ba kwa on so kuma movie industry ene ne kasa no asem na ro man we me penance for keep we serious when movie time bobo bia papa bobo bia ma bidi agro bobo me kama bobo bia ya minia ene mo ra ko pa asem enya sam kotobra entimi nya ni je da ma hwa de kase pa se me ba ya mbehu minia in fact me suan krema omo ma pede se na se adekasi bi se mo hwa okuma wudi na bra
ani die obi nim onyam obi ntimi nyame ni achi ni ani onyankopon asem said wa oni twa said there obia ebeje wiase wakọ no saa no se ba no papa mahihye o movies bebre woni bishop we serious pa say na bishop ye serious we serious asem na bishop kan ye talk ma na obehu bobi ni dawo no emusuo sane o in fact me bra no odo onu hye bia futuo nkwa no de ma o said o ni mo no me na twitwa sini bebre a edu ebi krampa manfo say odibo ne kwa na manfo de ahye me kora me so mo aboju se na bi na me mayi fu white sa mayi enti odibo ne hye me sa 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 de say abase obra aweho no osun papa na mo ra huye pa me kra ya pa they say no mo fans for mo hwe mo from abochi ne Ghana ba bibiala o mo hwe mo e dey na also ka che o mo no mo ga che mo re yo me ka che me fans for o mo akwantu o mo ne Ghana ha nyina wiase bibia nyina se obia ni tua se de yakopon pe no ye ana owo su ye nipa fa so e dey obia bewu e ba ni se ani acheche ho re obia acheche no re no hye no ho den so de yakopon pe no ye se sia me jaa kra within 2 hours minim de be si wo wiase de da me pe no ye nti yenye bibia me nyame na mo hye mo ho den e da mo se papa e da wase de ba Oyaa Suro TV ya mama kwa ba sana wo hye de nyame hye mo pa ebuso e di nkomo no